ibitego arimo arabibona gute hari nka debatangiye batariko Chelsea itsinze byinshi harimo ibitego byinshi itsinze mu mukino ino yayiheruka kwakira n'abatangiye kuvuga batariko k'ibyinshi bitsinze cyangwa se itsinze ibitego byinshi ari uko Fernandes adahari kuva yavunika ku mukino wa Arsenal ikipe ya Chelsea ntiyongera gutinota bite aho ntiyari ekipe yari igiye hagati kandi ari ngombwa ko yirekurwa Caicedo Gallagher na Cole Palmer bari mu kazi wongere muri axe centrale Retour ya Sharoba Sharoba ibintu bigaragara nayo hari ibyemezo nkuko sheya bivugaga kwa Arsenal yagiye afata ubona bihamye kandi bizima icyemezo cya mbere gutaransha ku muzamu yego habayemo no kuvunika ariko uriya muhungu sinzi niba Sanchez azongera afite concurrence ikomeye icyo ni kimwe gutaransha kuri pour moi mon joueur chouchou wa kwa Chelsea rwose ni Madueke kuba ari kumwe na Palmer ni ibintu byumvikana bari na kumwe 2017 uzarebe equipe yaba batangije 17 yari equipe ikomeye cyane Madueke Palmer n'abagenzi babo uramubona umukino wagiriwe confiance urumva aforce yo kugenda bagira imvune muri abakinnyi benshi burungano byatumye aba force kugira bagirira confiance abagirira icyizere abagirira icyizere nabo ku ruhande rwabo barakimwishyura uburyo bari batsinda ibitego shehe ni uburyo bugaragara urumva na buryo bugaragara ni ibitego bitari bihobokana Chelsea buri wese iragufungurira ugakina wabishobora kubatsinda utabishobora bakagutsinda babishoboye kwitsinda ntago ari benshi icyo gihe rero ikintu cyo kiri positive kivuga no kuvuga ngo byibura iyo bigano umuntu arimo arahagaragaza ikintu kikaba uburyo bwa champion ko yari ikintu cy'ikimarato Jarike de face à compte aussi uko watangiye kuko nka Chelsea saison yayo c'est l'inverse ya Tottenham barimo gusoza neza yego mu mibare biragaragara ko Chelsea umwanya wa gatandatu urashoboka urutonde yongera rukwereke uyu muvandimwe yari hejuru ya Manchester reka umwanya wa karindwi yarusha igitego kimwe gizigamye yahisikanye byinshi nabwo ibitego 10 yahisikanye igitego 10 na kimwe Chelsea City United ziganye igitego kimwe ifite amanota 58 irarushwa mu manota 2 n'ikipe ya Newcastle iranganya imikino n'ikipe ya Chelsea nayo United itsinze agera 57 ikarusha 3 ariko muri iyi kurse ya nyuma hari umukino uzahuza Manchester United na Newcastle bivuga ngo imwe muri zizatakaza cyangwa zombi ziyatikana Tottenham ifite imikino 3 isigaje Chelsea iramutse ibonye umwanya wa gatandatu muri Premier League se Tottenham isigaje 3 imikino 3 Tottenham irarusha Chelsea amanota 6 iyo wenda turayirekira hejuru turi kuyireka gato umwanya wa gatandatu muri Premier League n'itike Europa League Chelsea sizo yabo nayibaye risi impamvu Tottenham nayo imunyikora mu ruka ikintu cy'ibitego hagati ya Chelsea ntacyo ikintu cy'ibitego ntacyo Tottenham muri iyo nzira harimo ikipe ya City ariko irabarusha amanota 6 irusha Chelsea amanota 6 nta kibazo ikipe ya Tottenham yatwara 9 ku 9 ibonye amanota 6 ku 9 Tottenham yaba yasoza hejuru ya Chelsea nabyo urumva harimo ibonye n'amanota 3 yewe Baidaw yasoza hejuru ya Chelsea uko ndikubireba rero mu byo kuri Chelsea ikintu yenemeye ni kimwe kuri Chelsea umwanya wa gatandatu rwose kuri team bari birashoboka ariko impamvu ku giti cyanye mbona bikosotse ntabwo wambwira ngo ikipe iratsinda umukino itazi kudefanda dabo Premier League utadefanda ntabwo bimuvuze ni football banza umenye bazi kudefanda n'uwo muzamuvuga ni defense yajemo Cherobo ubona ko ari kumwe na Thiago Silva seze tabagenza neza kuri Thiago Silva yasibaga kenshi ariko abakundiye match ebyiri Thiago Silva plus kukurera lateral gauche iyo defense Moise Caicedo ubona imbere y'abakamuka kibuze Chelsea barimo baradefanda Chelsea kujyo cyane n'ikipe ikomeye bagakora clinch umuntu fana wayo umuntu yavuga ati ashongereshewe yego ntabwo abayire nkurikije uko bari gusoza saison abafana ba Chelsea n'aba Manchester so bahangayitse aho bigaragara navuga ko byuza abafana ba Chelsea bagira icyizere cyo gukira vuba ntabwo bahangayika ntabwo bagihangayitse cyane muri kurasoza saison Chelsea kugera hejuru United mu mpera za saison yakira muri kurasoza saison umeze neza mu cyizere gikomeye kuzonatangwa n'imeze neza byibuze byo gukosora umushinga bango mu kibuga hari ibishoboka byo gukosora n'ibyawe bari byinshi kuri Mauricio Pochettino
United ifite amahirwe rero yo kurara hejuru ya Chelsea mu gihe yatsinda Crystal Palace ku mugoroba, umukino ugoye kuri Selhurst Park. ayo mahirwe wayihore. Manchester United kuri ubu nta mudefanseri central ifite muzima kereka Johnny Evans nabasha guhagarara mu kibuga ku mugoroba. Nyuma yuko hari Maguire agize imvune uburyo ifite ariko si amahirwe. Impamvu atari amahirwe ni uko uretse na Manchester United yemereye ko yemereye tuzi, ariko ekipe bita Crystal Palace muri iyi minsi nayo iri kuri form. ibi turimo tuvuga kuri Chelsea nabyo twayibivuga. ntabwo wambwira ngo United ifite imikino 17 ukinye hanze, irindwi yonyine batsinze 17 match awe ugatsinda imikino irindwi gusa. Ntabwo watanga icyizere ku ikipe ifite forme kuri Crystal Palace. Izo statistique ntabwo ziri mankini. Neza muri 17 batsinzwe 7 banganya 3, batsinze 7 yonyine. Déplacement bagoye plus na oti ukabona birabagoye nabo. Ni saison iri presque chaotique. C'est grave. Yenda amahirwe na amahirwe byibuze Crystal Palace iri kuri forme, kuyikuramo natabiraza kugorana. N'umwaka ushize nyina ngo byarukunguko kuri kufra ya nyuma y'uriya yabonye cyane ya kofra ya Olise. Manchester United rero iri mu makipe adashoboye kugumana umupira, iri mu makipe transition zabo zimeze nabi, iri mu makipe bashinja yuko hagati yayo hacikamo ibice mu buryo bworoshye ku mata babona n'amatapfuye wa mugani. Urumva ariko ntugasobanure football mu buryo bugoranye. Manchester United ntitsinda ibitego byinshi, nirinda gutsindwa byinshi. mu mikino 35 imaze gukina ino season United yagize yarushije amakipe possession 16. Bitangaje kubona ikipe nka Burnley iri mu zanyuma yaraje oti ikarusha Manchester kwiherera umupira, no mu mukino ubanza ikarusha kwiherera umupira. Mazabraton zahohereye ni kweli. Mbona biratangaje kubona umusore umugabo ubona ko uyu mutoza ukinavugwa ko yanatoza mwaka utaha. Hari ibintu ntumva uzashakwa na Bayern Munich. Hari ibintu tumva rwose kuko ntabwo wambwira ngo performance ngizi cyangwa statistique ngizi ubona ko harimo imitoreze igoye cyane. Biragoye kujya ku rugamba udafite umutoza mwiza ushobora kugerageza. Garagere rero uvuga uti kuri batatu b'imbere kongeraho Bruno Fernandes kuba linkinga na babiri baba basigaye hagati mu kibuga na bane b'inyuma byaramugoye umugabo witwa Erik ten Hag. Ati mbona ikipe itari equilibre, yavuze ko imitoreze yabo habona ariho harimo ikibazo, ariko umutoza Erik ten Hag ati umugabo arimo aratwigirizaho nkana gusa mu kibuga amashusho agenda byerekana United ngicikamo kabiri mu buryo bworoshye cyane. Hari nk'ibyemezo yafashe, uvuze gucikamo kabiri, hari nk'ibyemezo yafashe kuko umugabo utoza n'ibyemezo. Ahanga bari gukina na Fulham, reba Manchester United aho bamwe bari n'abandi bari irashwambaritse mu kibuga. Ejo ataratari nk'amatapfuye ugiye kureba, hari nk'ibyemezo yagiye afata. Aragiye ati amurabata mukoresha. Aho n'ubu mu Kinyarwanda bavuga ngo amata yacitse. Amata yacitse murakoze. United yacitse. Irakubabaje umwaka pe. Amurabata yamutiriye iki? Amukoresha iki? Wakwereka abantu ufite muri Mediane benshi cyane. Mediane se hari umukinnyi mu bakinnyi beza Manchester United yagira box to box, Eriksen ntiyazamo. Si wese yakoresheje sezishize. Amukoresha iki? Yeze Mediane. Donc hari ibintu byemezo ubona afata bituma umukinnyi wese agwa muri situation yo kutagira confiance. Resultat ganize football ça les shot cut kigira biracika nyine dore byaracitse. Umutoza ati mu mikino 40 dukina ino season nabaye force kugira defense muri 3 zitandukanye ibintu binkozeho. Ntabwo babuye bisobanura uko nokuri. Waya nanone tutelefasa byose twibye. Imvune ntago zimworeye she bose hari responsibility hanze ibyo Kazandu wari hanze, hari Magwaye ari hanze, ça fait partie. Roksha ari hanze, Kumutoza byaraye byinshi. Kumutoza ça fait partie bimugize. Ntabwo wambwira ko mu itsinda rya Copenhagen na Galatasaray wabo wanyuma. Ese iya mikino 6 yakiri muri Champions League, imikino ine yose rushinzwe possession. Ese Jare njye ku giti cyanjye numva ari crazy Manchester. Kuba hari abakinnyi babura bigategeka sezuko iri bugende. Iyo ni crazy numva ya club kurenza kari crazy ya Ten Hag. Ten Hag mu gitondo yagenda sibyo, ariko she
iyi si dutuye iyi kereka nukura fage muri retirement undi wazana ngo umuhe bariya abakinnyi bakiri hariya ngo abatoze ntacyo ngugarantiza na sezitaha fagi we yagiraga abari munsi y'aba ngaba fagi we ubona ubizi ko niyo mpamvu ari fagi niyo mpamvu ari sa Alex Ferguson ipfundikanya n'iremenkanya n'iki byose ibi byari ibintu bya Fajado ntabwo ari ino image iyi y'amata yacitse United yacitse garuka ngiye gucika ibi nabyo ku mutoza uri kuri bande touche bisaba ni responsabilité zero ni responsabilité y'imvune ni responsabilité image yarayitsinze cyangwa yarayitsinzwe ariko se nibegerana ndakurikira image yarayitsinze ni se bwayitsinda ndagutsinze gutyo amata yacitse zuguratsinda kame hari uko ufite ibibazo ariko noneho ukabyongera nta mutoza udahura na circonstance birashoboka muri football ariko se iyi ni kameme ni image y'abatoza b'amate ntabwo wambwira ngo uri kuri niveau Manchester iyi image ikagaragara kandi si ubwa mbere igaragaye na Thierry rigeze kuyigaragaza nk'ingi yewe ikibazo cya Ten Hag muri Manchester United ni ikibazo cyaza kuri kategori nimero ya kabiri kurenza ikibazo cya Manchester nka Manchester icyo ntabwo nacyanze icyo ntabwo nacyanze niyo mpamvu ubona ko iriya kipe irimo ingwiza murongo nyinshi niyo mpamvu ubona kavukire benshi yabakuye no mu rugo bakoreraga mu rugo urumva me tekinike mana we si ibingibi yagumye gutanga ntabwo bihagije rwose kuko icyo numvikana nawe ni iki ngiki ni situation igoranye nibyo ariko umutoza ukomeye uzamenya mu kujera situation zigoranye okay c'est ça cyane kizima ariko ibintu byinshi ariko nahava shene nuko nahava n'ibikora situation afite umujinya wenda wa resultat ariko ugiye kureba ibyinshi hano muri no kipe y'ubukombe byari byarapfuye ibintu byashize rimwe nabonye ikinyamakuru cya The Athletic cyabashije kubona yaravuze ati ni gute ikipe nka Manchester United igira centre d'entraînement ya Carrington iri ku rwego ruciriritse nk'uru nguru byandikira abakozi ba Manchester United Sir Jim Ratcliffe cause unitedness of Manchester United facilities a disgrace in email to club staff ubu muri no menshi abakinnyi United n'igihe bazashaka handi bakorera imyitozo ngarashaka kwivugurura ngo n'imvune ziri muri Manchester United n'ibiki no kubavurira nawe zishingiye ku mikoki Cristiano Ronaldo ati nayo nsanga facilities zo muri za 90 gaheruka yeso facilities ekanemere ko ari bibi ngo imvune United aho kubavurira nawe ntacyozo n'imvune zirari umukinnyi uri fit ko adakina uri fit ko adakina wagufashe ko adakina ino sezo uretse Onana ninde muntu ubashije kubaha abasezo yose ko atagize ahubwo se ninde mukinnyi wese uri muri confiance meka meme tiyo bigize kuri tapis vert responsabilité ya mbere n'umutoza hanze kigashe nashaka kubyumva umutoza wawe rero arifuzwa na Bayern Munich mu gihugu cy'Ubudagi Bayern Munich imira mushaka kugira ngo abe yasimbura Thomas Tuchel ati ko mbere yuko twumvikana ko sezo nirangira nzagenda barimo bashaka umutoza bamaze n'iminsi bashaka umutoza none mukumbira ndamutse muri Champions League cyangwa ngize gute mu magoma abantu mumva bafite icyizere nzagenda sinzakora nk'ibya Safi etamajoro y'imyaka igihumbi urabona ko nayo iremera sasa yawe ati nzagenda nta cyizere abantu banyeretse mbere tugera tumvikana ko nzagenda ngiye sinzakora yutani nzagenda abakurambere bacu barageze ngo gusaza no gusahurwa bara basaza barimo barasahurwa kweli tarakuze byemeza byabo ngiye nanjye navuze ko batangiye kubagarika imyaka igihumbi bombi bari bakuze rero uretse n'itanu Frankfurt ibitego 5 kuri kimwe mu Budage ikwiza imikino 48 muri modern football y'abanyaburayi guturuka muri 1995 nta kipe yinarije imikino 48 idatsinzwe ni ukuvuga ngo AS Rome kuri uyu wa kane nitabatsinda barashyira akego k'imikino 49 ikurikiranye ako toute compétition confondue niho ariko kandi niho biryo Benfica Lisbonne yamaze imikino 48 idatsinzwe ariko mu myaka ibiri muri seze ebyiri 63 kugeza 65 mu gihe abandi abo mu mwaka icyo gihe imikino ntiyari hari muri seze yaba ari ikipe neza bakina n'Uburayi ariko yafite n'umukinnyi w'igitangaza Eusebio Ferreira ariko yaba ari ikipe nziza ibayeho ku mugabane w'Uburayi imikino 48 utsinze ibitego 34 baratsinda 34 byinshi
Bayer Leverkusen rero yatsinze ibitego 5-1 itsinda ino kipe ya Eintracht Frankfurt kandi batangiye banganya. umutoza ntiyari ahari biri muri tribune kuko yari yakwije amakarte ariko umwungiriza w'akazi agakora neza. Dortmund yahinduye ikipe hafi ya yose uretse umuzamu yose 10 ariko itsinda ibitego 5-1 yitegura Paris Saint-Germain yo yaruhutse noneho yose mu Bufaransa ubwo bose baruhutse n'abandi baruhutse Ferwafa mu Bufaransa. Controle technique yafashe icyemezo haji na Marseille maze igihe idakina Muzambere niba hafi ya controle technique. Vincent Labrie navuga ati baruhuke bati amakipe yacu ari mu mikino mpuzamahanga rapose ariko Vincent Labrie icyemezo abantu benshi bashigikiye. Vincent Labrie binatangaje umuyobozi wa Marseille kubwira Paris Saint-Germain ati muyorohereze iruhuke pose Vincent Labrie yabaye rero ikiruhuko ariko ntibyahujije gutsinda ahangaha mu gihugu cy'Ubudage igikombe baragitwaye kera abantu barabizi ifite finali y'igikombe cy'igihugu DFB Pokal inafite urebye amahirwe yo gukina finali ya Europa basigaje imikino 5 nibaramuka bayitwaye yose badatsinzwe na Pokal basigaje imikino ingahe umwe finali n'ahandi bamaze gutera rero basigaje imikino 2 Europa League nibaramuka bageze finali shampiyona basigaje imikino 2 abahungu ba Xabi Alonso. Real Madrid yahaye Cadiz ibitego 3-0 itegereza amasegonda kugira ngo Barcelona itsindwe na Girona batwara igikombe cya 36. Barcelona yahuye n'ikipe yayigoye Girona rimwe y'umudefenseur gusubiza hari akayigarura mu kibuga bibiri kimwe Barisi nini we muvuga ntaburaho n'itahe. siko Barisi wasuje umupira inyuma ahubwo ku Barisi yagiye kuwudefanda umupira waturutse Araujo waturutse laterale gusoje amahoro. c'est umukinnyi atari kunde cyangwa undi muntu ukina kuri ari iburyo ariko ku Barisi yagiye kuwudefanda hariya biramugoye yirukanse biranga Divbrick ninde uyu munya Ukraine izamu mwiza sinzi igitego 2 kiriya igitego cyabagore muri match Real ibitego ibikombe 36 nibwo bwa mbere umuyobozi wa Real Madrid atwaye ibikombe byinshi uyu musaza yaciye kuri uyu murije nanjye muri icyo nibwo namenye ko Santiago Bernabeu yari umuntu uburyo yayoboye yari umuntu hari ababitirira abantu bose. sinzi ko yari umuntu Santiago Bernabeu witiriwe stade bakiniraho Estadio Santiago Bernabeu ntibeshye banza na se wa Piqué ari mu zina Bernabeu sagira di uyu mugabo rero anafite chance ko ashobora gutwara ikindi gikombe cya Champions League igikombe cya Champions League Luka Modric atwara igikombe cya 26 na Real Madrid ariko nk'imvune Real Madrid yagize iruhande rw'inyuma n'umuzamu wayo urabona experience Carlo Ancelotti kubrikora mpaka sunika kuri ibyo bikombe byose Niyo mpamvu naciye tumba akabahaga mugumane rero bakaba mande haga. ni mande haga nyine mande baza kuyibona no munsi nibyo ngibyo Atletico nayo yatsinze gushaka umwanya nakoze amateka kwinjira muri Ligue des Champions pour la première fois babonye qualification Girona n'ubwa mbere mu mateka ni ikipe muri 2019 yamanukaga mu cyiciro cya kabiri nabonye bacuranga ya ndirimbo ubona emotion zirazamutse muri la stade ku nshuro ya mbere bacuranga n'indi bazajya bakinira kwa Nus Espanyol Barcelona ni hafi na hafi yego niyo yego none bakiri imikino Mbappe ni hemewe